Akasvani Imphal Ngangom Kiran na pau pajari ahanbada maruiba pau. Security force na tuan mafam singdagi aina yadaba lalowa sing amasung khusu khulai sing fagat paleptri. Justice Kampai Samasekar ngasi High Court of Manipuri gana Chief Justice waina wasak laurgani. Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Rajasthan gi Bikaner da lupa koti lising kuntar khena changada ba chawkhat thorangi project kaya jati gi miyamda kathok lagani kharagina jatra hungani. Security force na ching amasung tampaki singnabo mafam kaya da area domination amasung thibo magi thabak leptana shathari. Rajya Police ki control room na thadorok cherol amada hai akak namo paw singda yumpham moiduna tongan mafam singda thibo magi thabak chathabada aina yadabo laloba sing amasung khusu khulai kaya marum phagat lei. Imphal West ki Singamai Police Station gi makhada leiba pal ahan bi Kanchipur dagi ngarang RPF PL gi me ani security force na phare makhoi anemak miam dagi namduna cell khaibida chenaba mioi singni hairi makhoi dagi magazine ahungwa konana 9mm carbine machine gun nama AK rifles ki nongoi maru kunmari 303 LMG gi magazine nama .22 rifle gi nongoi maru tarataruk .22 pistol gi nongoi maru nipan detonator taret amasung mobile handset ama phangle hairi. Imphal East Jilla gi Koirengai Bazar dagi pripaki mi amasung arang security force na phare mangonda gi magazine yawba 7.62 gi sniper rifle ama magazine yawba 9mm pistol ama noi maru manga amasung sakamari panba gari ama phangle hairi. Thobal Jilla gi Khangabok Sorok Wangmadagi ngarang RPF PL gi mi amasu phare mangonda gi mobile phone ama phangle. Kaksing Jilla gi Kaksing Tiaspur crossing dagi KYKL Sorepa gi mi ani ngarang security force na phare. Imphal East Jilla gi Kairang Chingya mamangle kaidagi KCP MFL gi mioi anishu ngarang security force na phaki makhoi gi mobile phone ani amasung saka ani panba gari ama phagat lei. Amaramda Raja Police na khanaba drive chathaduna gari da tinted glass amadi black film sing nappa sing loktopagi thabak makhata na chathari ngarang amasung nahan tongan afam sing dagi punna gari humpu dagi black film sing loktokki hairi. Justice Kampai Samasekar ngase High Court of Manipuri gana uba Chief Justice waina wasak laurgani. Wasak laubugi thoram ayuk pung tara makhaida Imphal gi Raj Bhavan da pangthokani. Mahakpur Rajyapal Ajay Kumar Bhalana thabak paibagi wasak laugani. High Court of Manipuri ki Chief Justice Justice D Krishna Kumar gi thabak paibagi matam ngarang loikhrai. Manipur University gi makhada pangthokpa parikha singi ngasi amasung hayang thokpa subject singi parikha yaithokle hari University asigi controller of examination thadorok pcherol amada hai hairiba numit singa sigi parikha gi matam naungna lepnaba matungda khanghalakani. Sahi asigi khongjom numit palangamari lenana khongjom war memorial complex ta e dan tabugi thorum da saruk yakiba blood donor singda certificate amasung donor card yanthokpagi thorma ngarang Thobal gi district hospital gi conference hall pangthokrai. Association of Voluntary Blood Donor Manipur Thobal Branch amasung Blood Transfusion Unit Thobal District Hospital na punna sinduna pangthokiba thoramaduda punna idan tawkiba mi kunthra humdoida donor card amasung certification gian thokki thoramaduda District Hospital Thobal ki Medical Superintendent W Rohini Kumar saruk yakhi. Sirui Lily Festival haudokpa nimit ki paulo wisatpa paumi singna tongba Manipur State Transport ki bus da Manipur tharibadu yaroi haina Imphal East ki Gwalta bida mathau toromba Maha Regiment ki kangmuna satharaki bathong adu yaning da phongdoktuna Coordinating Committee of Manipur Integrity Kokomi na kaukiba pungni funipan ki general strike haukiba hing nungai dagi haukrai. General strike asina maram moiduna Imphal da kaithel amadi dukan sing hangnadre lambi da passenger gari sing senadre tampaki atai jila sing asu general strike asigi mami chawna tari mafam kaya da security force na pamda thoruk sing thorak pathingna na ba mekup na hum sing na section na ngak seli haujuk pawgi oina general strike asiga mari lenena pamda thoruk sing thokpagi paulai 3 Senapati jila da ngarang millimeter Tare dasmik amagi chang yong na nong chuki none jila dana millimeter mari dasmik nipan gi chang na nong chuki. Rajya ki Environment Climate Change Director ki weather report ta hai Imphal East amasung kaksing da ngarang millimeter shino dasmik ani gi chang da nong chuki nong khara chuba sina sab gi sang hantale kaksing jila da ngarang sab gi sang Celsius degree kunmapun dasmik ahum mari oiki Bishnupur da Celsius degree kuntare dasmik amamanga yong na saki Imphal East Celsius degree kuntar ki mathakta saki none amasung Imphal West na Celsius degree kunmanga gi mathakta saki tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की बीकानेर लुपा कोटी लिसिंग कुंतरुक हेन चंगदब चाखुट थौरांगी प्रोजेक्ट कया जाति की मियाम कथोलगनी खरगिना जत्रा हुनगनी प्रोजेक्ट सिंग असिगी मनुंगदा रेलवेज मई इसिंग अमसुंग लंबी थोंगसिंग सेंगुत सागतपन सिंग यावरी प्रधानमंत्री नंगसी लेबा असिगी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी 19 की जिला 43 मतमग चुनना सेंगुतलबा रेलवेज की अमृत भारत स्टेशन चाम अहुम संगादुना जाति की मियाम कथोकनी सोशल मीडिया थागत वारोल श्री मोदी हाई ngasi संगागदोरिबा अमृत स्टेशन सिंगासिना लेबाक असिगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिंथानिंगाई ओइन अहोंग पुरक्तुना चथोक चसिंगी फियम हेन फगतअनबा मसुंग लेबाक असिगे इनाक खुल्लबा कला संस्कृति बु हेन साखुतअनबदा चाउना मतेंग ओइरगनी बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस रेलगाड़ी सु प्रधानमंत्री ngasi लमथादुना हौदोकनी प्रधानमंत्री की खोंगचत असिगे मतंगदा रेलवेज मंत्री अश्नि वैष्णोना हाई After this large batch of 103 stations, another 100 stations will be ready in the coming 8 months, and then by 2027 about 500 stations will be ready. Many of them are small stations, many of them are medium-sized stations, and many are large-sized stations, and this will bring a fundamental change in the way our passengers they experience the railways. न्यू दिल्ली दलाइबा पाकिस्तान हाई कमीशन मथौ तरम पाकिस्तान की ऑफिशियल अमा पुंग कुनमर की मनोंग दलाइबा असि थादोक्तुना सटखिनबा भारत न खंगनख्रे मापान थोरम मंत्रालय हाई मियोय अदुना महाकना पारिबा फम अदुगु मरि लाइनदबा थबकसिंग चथरमबगिदमक महाकपु भारत थादोक्तुना सटखिनबा खंगनखिबनी पाकिस्तान हाई कमीशन दलाइबा पाकिस्तान की डिप्लोमेट नत्रगा ऑफिशियल अमतना मखोइना पारिबा फम अमदि थबकपु लाना सिजिनदुना लाइबाक असिग मायक्ता थबक तौबु यारोय हाइनसु भारत ना अकन वाफम फोंगदोक्रे केंद्र की इकोनॉमिक्स एंड आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की लमद भारत न लौखलग थबकसिंग मालेम की मियाम येंगनरकली मीडिया हाउस पीब इंटरव्यू श्री वैष्णव हाई मालेम की AI की लमद सिंथानिंग लेबाक मंगा की मनुंग चनब ngamnaba भारत न कन होनारी AI बु असोय अंगाम थोलैदब मोंग सिजनब यानब अनौब टेक्नोलॉजी सिंग पुथोकनब टीम अमा सेमले सरकार ने AI बु हेल्थ केयर एग्रीकल्चर क्लाइमेट अमसुंग एजुकेशन सिंग लम सिंग दा मालेम की मपांग लेबाक सिंग सुंगसिनदुना थबक तौमिननब होनारी जेनेवा रंगरंग पांगथोकिबा 94 सुबह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द भारत न मालेम की ओइना हक्सेल की थाक मानन लेहनब वाफम अमोहन फोंगदोक्रे मिफम अदुगि प्लेनरी सेशन द वांगांगबदा केंद्र की हेल्थ सेक्रेटरी पुन्या सलिला श्रीवास्तवना हाई भारत सु आयुष्मान भारत कुंबा अखनब थौसल थोरांग सिंग पाइखतुना मियामु मसामु फन थमनब लेप्तन होनरी थौसल सिंग मखादा लाइरब मियाम द अना लाइंग खुदोंग चाबनिंग थिना फंगनबा अना लाइंग मरि लेनवा मसाक मथुम सिंग संगनबा मदि डिजिटल हेल्थ एडॉप्शन चनहनब थौरांग कया पाइखतली लेबाग असिदा मेंटल हेल्थ फैमिली प्लानिंग अमसुंग अंगांग सिबग सांग हंथनब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड अमसुंग UN इंटर एजेंसी ग्रुप सिंग गी मखादा अखनब थौरांग कयासु पाइखतली हाइना हेल्थ सेक्रेटरी ना मखाताना फोंगदोखी ngasi phongo pause sing maro pause sing hauzik Waikhom Chitradhani lere Chitradhani Thakachari Kiran Paumi sing na sintha lep khibana maram oiraga ngasi Imphal da phongba pauche sing amata phongna khidre adumoinamak Tamenglong da phongba pauche Ganfu mel da Paumi sing da thokhiba thodok adugi matang da thijinaba Manipur sarkar na order thokre haiba pau ahan headline tawri pauche sida Manipur gi irang gi matang da thijiliba Commission of Inquiry na makhoi gi report Kendra sarkar da pisinabagi matam chahi asigi November 10 fawba sangdokre haiba pauna ani shuba headline tawri Tamenglong Times da ukrul lambi da Paumi sing da chathakiba thong adubu yaning da फोंगदोक्तुना कोकोमिना पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक कौख्रे हाइबा पाउ अहान हेडलाइन तौरी पाउचे असिदा हिल पीपल्स राइट अमदि मखोय की पोथो की प्रोटेक्शन की दमक ngarang तमेंगलोंग जिला दा मार्च रैली अमा जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ तमेंगलोंग न सिंदुना चटख्रे हाइबा पाउ अनिसुबा हेडलाइन तौरी सेनापति द फोंगबा हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस दा माउ गेट तकी सेनापति पुलिस याउना सिक्योरिटी फोर्स ना नार्कोटिक्स की पोलों कया फागत पंगमख्रे हाइबा पाउ असि अहान हेडलाइन तौरे भारत की हाईएस्ट लिटरेसी रेट की टॉप 10 खनरपदा अवांग नोंगपोक की राज्य मंगा यावरे हैबा पाउ अमसु पाउचे सि अहान बिलमाई द फोंग ले किरण थागचरी चित्रधानी अरोइबद मरो पाउ अमोहन्ना सिक्योरिटी फोर्स न तोंगान तोंगान वफम सिंगदगी आईन यादब लाहलौब सिंग अमसुंग खुजु खुलाई सिंग फागत लेप्ट्री जस्टिस कैंपाई समासेकर ngasi हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की अनौब चीफ जस्टिस ओइन वासक लौरगनी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi राजस्थान की बीकानेर दा लुपा कोटी लिसिंग कुंतरुक हेन चंगदबा चाखुट थौरांग की प्रोजेक्ट कया जाति की मियाम द कथोक लगनी खरगिन जत्रा हुनगनी पाउलो जरे